nje ngempela ke niyehle lenqola yokuthuka abaculi. Yabona nje yaTramel mfowethu mawusulu uyibona le nto ngiyajabula ukuthi seniyayibona le nto uthi wrong. Le nto yokuthuka abaculi i-wrong kakhulu bafethu, angifuni ukunitshela manga. Yabona nje mina Atramel ngiyingxenye umuntu oke wakunyanya, mfethu mina ngeke ngakunyanya ngathi hayi lo mjida ngiyamnyanya. Ungenze lutho mfowethu, kodwa nje benginyanya amavidiyo akho mfowethu ukuthi hayi lo mjida lo ucabanga kanjani lo mjida lo wayenza so yabo, because Atramel kunento ekumele i-understand mfowethu. Yabona ngoba siyabantu siphila, nalo muntu osukumthuka umuntu njengawe and ubuhlungu ubuzwa njengawe. Not laba baculi bathukayo namavidiyo nabawabuka bayawabuka. Yabona mina Atramel ngudlala wonke umculo wamaskandi, akekho umculo wamaskandi engathi angimdlali. Kodwa masiza la ku TikTok kube ngathi ngisesayidini lo mculo oyi-1, kodwa mase kuza la ukuthi ngidlala umaskandi udlala wonke umaskandi yabo. So indlela ade nenza ngayo nade niza ngayo, indlela ade wenza ngayo nade uza ngayo Atramel ayikho right yabo, ayikho nje right bafowethu. Wena Atramel ngeke ngathatha ukuthi uyafika ku TikTok, futhi ngeke ngakuthola nanokuthi ku TikTok khona uyafika. Umuntu omusha oyizamela ama likes, oyizamela i-content, oyiphushela i-content yakhe yabo. Ngabona futhi lo mjida le content uyiphusha ngendlela e-wrong because ubusungena personal kubaculi bamaskandi bafowethu. If nilandela umaskandi ngeqiniso na uthanda umaskandi, ulandele njengathi thina umaskandi sodlala wonke yabo, sodlala wonke umaskandi. Awukho umaskandi esingawudlali. Spotify, uku YouTube, ikuphi nakuphi, sodlala wonke umaskandi engifuna ukudlala mina, sengikhuluma ngami. Kodwa indlela nenenze ngayo ilade sengibona ukuthi hayi abafowethu hayi abasenzi kahle, and ubungenzi kahle mfowethu, ngifuna ukutshela iqiniso, ubungenzi kahle. Uyabona, I'm happy ukuthi usuyabona manje ukuthi iyiphutha lento yokuthuka umuntu ongaxabene naye. Ibhlungu futhi lento ukuthi ulwe nomuntu ongaxabene nawe, ule futhi nomuntu ongakunakile, uphinde ulwe nomuntu onganendaba nawe. Iyona Atramel ade niyenza le. Nina belilwe nabaculi bamaskandi abanganendaba nani, abangenankinga futhi nawe, futhi umuntu ongakuzondi, kodwa wena umlwisa for nothing. Akasho ukuthi fuse kuwe, akasho ukuthi nxa kuwe, kodwa wena ubumlwisa. Bengibona ke mfuthi ukuthi nawe mhlawumbe kunabantu abakuphusha ukuthi yenza lo nto leyo, kodwa bengisho ukuthi mhlawumbe maybe ngelinye ilanga mfowethu uyobuye ibone lo nto leyo. Mina Atramel ngizokutshela, yazi into engikhwithithe, into eyenza ukuthi ngiyeke umaskandi indlela nina ade senenza ngayo. Ngabothi hayi ngiyeke le nto ngoba isi-personal, nina bese nenza personal, and lo nto leyo mfuthi ibingekho right. Ulwa nomuntu ongalwi nawe, uxabene nomuntu ongaxabani nawe, uthuka umuntu ongenendaba nawe, uthuka umuntu ongakwazi nokuthi wena uphila kanjani. Yabona Atramel mina ngizokutshela ziningi futhi into engizenzayo. Yabona umaskandi ngiyavakasha, ebholeni ngiyavakasha, kodwa angikhohlwa into engayizela la eGoli. Ngeke futhi ngize ngikhohlwe into engayizela la eGoli. Yiyo bafile into enilimazayo. Uthola ukuthi ulwa impi engahlangene nawe, ungayili impi engahlangene nawe, futhi ungayili impi engenasicoco. Because niya benilwe impi engenasicoco and nilwe impi engahlangene nani. Yabo, nibhizi nithuka abaculi, nibayiza ngayo yonke lento enicabangayo. I-wrong lo nto leyo mfuthi. I'm happy ukuthi uyayibona, because bengifisa vele ukuthi one day ke ngihlangane nawe, ngihlale nawe phansi, ngik-advise, ngikubonise ukuthi hayi ndoda indlela yokuphila ile nale. Yabona mfethu ubuye usebenza la usebenza khona mfethu uright mfowethu. Focus la usebenza khona, ufocus kule nto le eyenza ukuthi uphile umndeni wakho, uphilele ifamily yakho mfowethu, nezingane mhlawumbe futhi unanomfazi. Focus kulabo bantu labo. Iyeke lento yamaskandi mfowethu ngeke izikhokhela, ayikhokheli. Nami ngakho ngibona ngihlehle kancane because ayingikhokheli futhi egcina ayingenzeli lutho. Mina umaskandi ngudlala, akekho umculo wamaskandi engathi ngiyamzonda, akekho futhi umlandeli kwamaskandi engathi ngiyamzonda. Kodwa bafowethu bengibabona bafowethu baphuma esiporweni, and bengifisa bafowethu ukuthi bengizama futhi ngayo yonke indlela ukuthi ngikhulume nabo ukuthi mfowethu la nala ayikhona. Bekuphiya khona ukuthi i-account yami ibincane kakhulu ukuthi ubengangilalela, bengishawe i-account, kodwa amazwi ade ngiwabhekisa kibo ngiba-advisor bebewezwa ngoba bekwazi ukungiphendula. Kodwa kushawa ukuthi i-account yami incane, bona ama-account abo makhulu. Yabona nawe mfowethu bengifisa mina ukukhuluma nawe, ngifuna ukutshela bengifisa ngithi hayi mfowethu iyeke lento oyenzayo because ayikho right yabo. Yabona Atramel, ngifuna ukutshela something mntama.
wokuthi mawenza ivideo mase ucheck ama-comment, wabuka ama-comment futhi ungawathathi kancane, wabuka ukuthi athini, wafunda ukuthi athini. Mina nginayo i-comment yake angifisela intembi, anginayo uNkulunkulu wami, angifuni ukutshela manga, angaze ngayithola i-comment engifisela intembi, ayikho. Since nje uTikTok ngawuqala, ayikho mina i-comment yake angifisela intembi ukuthi sifise ngathi wena ungehlelwa yilokhu, wena ungehlelwa yilokhu, anginami mina lo comment leyo, yabo, because bengubhalansisa, yabo, because bengezwe ukuthi ngiza ngenzondo eqinisa. Nina bese nenza inzondo, Atramel wena nje ubusenza inzondo eqinisa, angazi le nzondo ubuyithathaphi, because ubulwa nomuntu ongenankinga nawe, ulwa nabantu abangaxabene nawe, which is wrong, yabo. But ma usubona ukuthi asehliseni ukuthuka abaculi, I'm happy if usuyibona lo nto leyo, because yini nimoshile lo nto leyo, imoshwe yini ukuthi nithuka abaculi, uthuka umuntu ongaxabene nawe. Mina akekho umculo wamaskandi engingamdlana, manje ngiyakutshela ngisho noma ungafika endlini, akekho umculo wamaskandi engenayo i-CD yakhe, akekho umculo wamaskandi ongekho ku-USB. Ingakho uma ukuthi ngiyahamba long distance ngizomixa zonke ingoma zabaculi bamaskandi ezikhona ngiyijabulele futhi mangiyidlala. But nina beningasenzi kahle, kodwa mfowethu ungayithatha le advice yami and futhi kukuwe futhi ukuthi ungayithathi, but nawe ubuyingxenye yabantu abangasenzi kahle la ku-TikTok. Angifuni ukukutshela manga, ubusuyingxenye yabantu abangasenzi kahle la ku-TikTok, ubusuyingxenye yabantu abangasenzi kahle. Angazi mfowethu noma ubufuna ama-likes or ubufuna ama-comment emaningi or ubufuna ama-followers, angazi, kodwa bengifisa ukufinyelela kuwe ngitshede endoda. Iyeke lento lena mfowethu, angitha ayikho mnandi, because mina yabona mawenza ivideo Atramel, mawenza ivideo mina ngiyawafunda ama-comment, and baningi abafethu abenza ama-video abanama-account aphezulu abanjengomgibe, ngifunda nje ama-comment, ngiwafunde ngibona ukuthi hayi ubafa akusahambi kahle. If sekunabantu abangaphekwa 20 abakhuluma into eyi-1, okwazi onto ayisahambi, akusahambi kahle. Kodwa bengifisa ukubabonisa abafethu ngoba phela ningabafowethu ekugcineni, nizingane zoma nobaba, singabafowethu ekugcineni, ningabafowethu, yabo. Kumele ukuthi sinibonise bafowethu if ningabafowethu, kodwa hayi bafowethu, hayi iyekeni lento lena. Mina i-advice yami engakubantu bafowethu, if ulandela umuntu omthandayo, landela umuntu omthandayo. If umuntu ongamthandi, phuma umuntu ongamthandi. If kunomculo kamaskandi ongawuthandi umculo wakhe, phuma kulo muntu lo umculo wakhe awuthandi, focus kulo muntu othanda umculo wakhe. Yabona mina uma nguthanda wonke nje umaskandi, akekho umuntu ongangitshela ukuthi angiphume kuwe, because wonke umculo wamaskandi okhona, odumile ongadumile, ngiyawuthanda umculo wakhe. Yabona njengamanje mangakutshela nje ukuthi abantu engibalalelayo futhi nengibazwayo, uLimit, uMenzi, uMafikizolo, uThandazani, yabo, ibona abantu engibazwayo. Limit number 1, number 2 uMenzi. Ngakutshela nge-top 2 yami ukuthi uLimit nala uMenzi, abantu engibazwayo njengamanje engibalalelayo. Laba abanye anginandaba nabo, futhi anginamsebenzi nabo, futhi ayikho into engayiphawula ngabo ngoba angikabezwa. Kodwa abantu engibazwayo uLimit noMenzi okwamanje noMafikizolo, yabo, ibona abantu engakwazi ukuphawula ngabo lapho. But nina umuntu awumuzwa, usuyaxova, uyakhuluma, uyathuka, uthuka umuntu ongenankinga nawe, umuntu ongakwazi, umuntu ongaze kunxaphele, umuntu ongakaze esho ukuthi fuse kuwe, kodwa uyaqhamuka nje la enkundleni zokuxhumana uyamthuka, which is wrong mfowethu, yabo, which is wrong. But ke mfowethu angeke ngize ngene engqondweni yakho ngithi khola lento usho yimi, kodwa if uyayilalela le video futhi uyayithatha into engishoyo, iyekeni lento le mfowethu, iyekeni, i-wrong, iyabheda, yabo, iyabheda. Mina futhi nginikhonzile nonke, akekho umuntu engamkhonzanga, umlandela nje amaskandi wonke, umfowethu, kunodadewethu, kunabafowethu, kodwa iyekeni lento eniyenzayo ngoba iyabheda. Danke mfowethu.